Ibihe byiza ndagusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kamena mwaka ni 2025. Ngo ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi kuri uyu muyoboro wacu. Je nitwa Peter, reka tukibimburire mu ngingo z'ingenzi kigiye kugarukaho. Reka bitangirire kubiri kuvugwa mu Rwanda, nkubwire ko hashize iminsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gutabwa muri yombi ku iperereza rishya rigaruka ku birego ashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Itabwa muri yombi rye ryaturutse ku rubanza ruregwamo abo mu ishyaka rye ryitwa Dalfa Umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda. Ndakomereza ku bindi biri kuvugwa mu Rwanda kandi ndibukubwire ko akarere ka Rubavu ni kamwe mu dusohokeramo abantu benshi mu mpera za buri cyumweru ndetse no mu bihe by'ibiruhuko n'iminsi mikuru. Kuri ubu noneho gafite umwihariko w'uko ibyumba byinshi byamaze gufatwa kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa Nyakanga kugera ku itariki 6 z'ukwezi kwa Nyakanga, bitewe n'iminsi myinshi y'ibiruhuko rusange iherutse gutangazwa na guverinoma y'u Rwanda iri butangire ku munsi w'ejo. Reka tuze kubyinjiramo ndabisoza nerekeza ku bindi biri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Turajya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi bugaruke ku ijambo nyakubahwa perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageneye abaturage ku munsi wo kwizihiza imyaka 65 y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, ndibona kubwire ko zongeye kubyara amahari hagati y'uyu mukuru w'igihugu ndetse n'umunyepolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bukorera muri Palais de la Nation ku murwa mukuru i Kinshasa. Turaza kuva muri icyo gihugu n'izindi nkuru zo mu karere twerekeza mu burasirazuba bwo hagati, tuvuge kuri iki gihugu cya Iran yasabye umuryango w'abibumbye kwemera ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribyo nyirabayazana y'intambara y'iminsi 12 ndetse bigahatirizwa gutanga impozamarira nyuma y'uko iyi ntambara ihagaritswe. Turabisoreza nanone kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkubwira ko perezida nanone wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yatangaje ko hari itsinda ry'abashoramari ryiteguye kugura urubuga rwa TikTok, akaba azabatangaza neza mu byumweru bibiri ibiri imbere. Reka nitse gatuya nsome ku mazi hanyuma ngaruke tubyinjiramo ku buryo burambuye kuri aya manywa. Hashize iminsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gutabwa muri yombi ku iperereza rishya rigaruka ku birego ashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Itabwa muri yombi rye ryaturutse ku rubanza ruregwamo abo mu ishyaka rye Dalfa Umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda. Abo muri iri shyaka Dalfa Umurinzi bita Ingabire amazina atandukanye, bamwe bamwita amazina yari ko bakoresheje impine y'ayo mazina ivu nk'impine y'iryo zina rya Ingabire Victoire Umuhoza, abandi bamwita mukecuru. Ayo mazina yombi ushobora kuza kuyumva inshuro nyinshi muri iyi nkuru natwe tuyakoresha. Muri iyi nkuru turagaruka kuri bimwe mu bimenyetso byakoreshejwe mu bushinjacyaha byaganishije kwitabwa muri yombi rye n'isesengura ryageze ku butumwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yandikiranye n'abarwanashyaka be mu migambi yaganishije kwitabwa muri yombi irye. Dalfa Umurinzi ni ishyaka rya Ingabire Umuhoza Victoire rijya kuvuka ryaje risa n'irisimbuye iryitwa FDU inkingi yarasanganywe kuko yarisenye nyuma y'uko rishinjwe kuba rikorana n'abahoze muri FDLR. Iri shyaka Dalfa Umurinzi Ingabire yari afite abantu bakorana bya hafi barimo uwitwa Sibomana Sylvain. Amakuru agera ku itangazamakuru yabonye ko uyu mugabo ni uko yabanje gukora kwa Ingabire Victoire Umuhoza nk'umukozi wo mu rugo mu ishyaka. Sibomana akora nk'umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu, ni uhuza abarwanashyaka bari hanze y'igihugu n'abandi bari mu mahanga. Ubaye warakurikiranye uru rubanza
rwa Ingabire wumvisemo ibijyanye n'amahugurwa yateguriwe abarwanashyaka be byakozwe bigizwemo uruhare na Sibomana afatanyije n'undi witwa Assumpta uba mu Busuwisi. Ni amahugurwa yari agamije ngo kwigisha abanyamuryango bari mu nzego z'ubuyobozi icyo bise uburyo bwakoreshwa mu gukuraho ubuyobozi bw'igihugu hadakoreshejwe imirwano, hagakoreshwa imbaraga z'abaturage nyamwinshi binyuze mu myigaragambyo. Nk'uko inkuru turi kubona mu kinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda ibivuga, imirimo yose yakorwaga na Sibomana kuko ariwe wari umuhuzabikorwa. Ibyo bishimangirwa n'ubutumwa bwa WhatsApp bwagaragajwe mu rukiko. Sibomana Sylvain wavutse mu mwaka w'1970 ni mwene Kinonko François na Mukamisha Immaculée wavukiye mu mudugudu wa Kabageri mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Atuye mu mudugudu wa Amataba akagari ka Kigarama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Yahamijwe icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'urukiko rukuru urugereko rwa Rusizi, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 mu mwaka w'2014. Ibyaha bakurikiranweho ubu akurikiranweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko n'icyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Akurikiranweho kandi guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ishyaka Dalfa Umurinzi rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ribinyujije kuri uyu mugabo Sibomana ryateguje abayoboke baryo ko hari amahugurwa y'ururimi rw'icyongereza abateganyirijwe. Ni muri urwo rwego muri Kanama y'umwaka w'2021 Sibomana yamenyesheje abayoboke baryo kwitegura ayo mahugurwa ako azaba mu mpera z'uko kwezi. Yabandikiye ubutumwa bugufi kuri WhatsApp yari yashinzwe ihuza abateguriwe amahugurwa. Yagombaga kumara iminsi 4, ababwira ko agiye kuboherereza igitabo nako video bagombaga kuba bifashisha mu ukwihugura urwo rurimi kugira ngo bizabafashe gukurikirana neza ayo mahugurwa. Hagati y'itariki ya 14 n'itariki ya 20 Kanama mwaka w'2021 Sibomana yamenyesheje abagombaga guhugurwa ko bafungura application yitwa Jitsi Meet kuri telefone zabo, abamenyesha ko mu kwinjiramo bagomba gukoresha amazina atari ayabo. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa Kanama mwaka w'2021 Sibomana yasabye witwa Nzabandora izina ry'irihimbano yazakoresha mu cyumba cy'amahugurwa bumvikana gukoresha Rukundo, ariko bukeye amwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp amusaba gushaka amazina y'ibihugu cyangwa se ibindi ibintu. Amuha ingero z'amazina ya Turukiya, Maroc, Egypte, undi amubwira ko agiye kwiyita Turukiye. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa Kanama witwa Nzabandora Boniface umuyoboke wa Dalfa Umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba n'abandi bayoboke ba Dalfa bahawe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution. Icyo gitabo cyari mu Cyongereza. Uwo munsi bahawe icyo gitabo gisemuwe mu Gifaransa cyitwa Comment ferait tomber un dictateur quand et ce serait trop petite esa arme. Ni nko kuvuga ngo ni gute wakuraho umunyagitugu mu gihe uri wenyine nta mbaraga nta n'intwaro ufite. Ibyo bitabo byanditswe n'umunya Serbia witwa Serida Popovic wagize uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Slobodan Milosevic. Sibomana yaboherereje video ya Popovic kugira ngo batangire
bimenyereze uko bavuga ururimi rw'icyongereza banitegure kumva icyo amahugurwa agamije. Uyu munyaserbia wanditse iki gitabo wabaye perezida kuva mu mwaka wa 1989 kugera mu mwaka wa 1997 ubwo cyari mu byari bigize Yugoslavia. Yabaye umukuru w'igihugu gishya cya Yugoslavia kuva mu mwaka wa 1997 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma y'uko habayeho itandukanya ry'ibihugu birimo Serbia, Croatia, Bosnia Herzegovine n'ibindi byari bigize Yugoslavia ya kera. Azwi cyane kubera intambara yarwanye muri Yugoslavia mu myaka y'1990 n'urudaca rw'amakimbirane rwakurikiye itandukana rya leta zari zihuriye muri Repubulika y'Abasoviete. Uyu mugabo kandi yaharaniye ko Serbia ikomeza kugira ijambo nyamukuru mu karere ibyo bihugu byari biherereyemo, akanashyigikira ukwigenga kw'abanyaserbia babaga batuye muri ibyo bihugu bindi, ibyatumye habaho urugomo n'intambara muri Bosnia, Croatia na Kosovo. Yavuye ku butegetsi abuhiritsweho mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma y'imyigaragambyo y'uruhererekane yamaganye ubutegetsi bwe, aho yari yarahawe izina rya Bulldozer Revolution. Uyu Sruda Popovic we ni impirimbanyi y'umunyaserbia uri mu batangije Topole, itsinda ry'urubyiruko rwagize uruhare mu gukura ku butegetsi Perezida Slobodan Milosevic mu mwaka w'ibihumbi 2000. Otopoli yashinzwe mu mwaka wa 1998, yakoze ubukangurambaga ku rundi rubyiruko rubarizwa mu bihumbi mu bikorwa byo kwamagana ubutegetsi, ariko bikorwa mu mutuzo hakoreshejwe amayeri atandukanye nko kwifashisha urwenya ku byo bakoraga, ibintu bisetsa abantu ariko bikanatuma batekereza ku butegetsi ibu uriho. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2021 Sibomana yoherereje Nzabandora Boniface link ya Google Play Store yakoresha mu gushyira muri telefone ya application yitwa GT Meet. Nyuma y'imisi 5 tariki ya 28 Kanama Sibomana yakoresheje nimero ya telefone itariye ibaruye kuwitwa Agasengayide Leonile, yoherereza Nzabandora Boniface ubutumwa bwa WhatsApp amumenyesha ko amatariki y'amahugurwa ari ku itariki ya 13 Nzeri n'itariki ya 16 Nzeri n'itariki ya 20 n'itariki ya 23. Amubwira ko azajya atangira saa 11 z'umugoroba akarangira saa 12 n'igice z'umugoroba. Tariki ya 2 Nzeri Sibomana yibukije abagombaga guhugurwa barimo Nzabandora akoresheje nanone WhatsApp uko hari linki ya YouTube yaboherereje ngo bayifungure bityo bitoze imvugo yuzatanga amahugurwa. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa Nzeri Sibomana yoherereje abagombaga guhugurwa ubutumwa bwongera kwibutsa inama yo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2021 yigerageza. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nzeri Sibomana yoherereje Nzabandora na bagenzi be linki yo kwitabira inama yigerageza, anaboherereza amafaranga 1000 kuri za telefone zabo cyangwa se kuri Momo ikizwi nka mobile money yo kugura za internet. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nzeri inama yarabaye, abo Nzabandora yamenye bayitabiriye ni Pepino wari uyoboye inama, Grace ariwe Sibomana, Franklin ariwe Rucubangana Alexis uhagarariye Dalfa Umurinzi mu karere ka Ngoma, Brown Clever na Vidi n'uwitwa Sasha. Amahugurwa yatangiriye ku ngingo yiswe Vision for Tomorrow, yibanda kumvisha abayitabiriye ko kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ukoresheje ingufu bidashoboka cyane nko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, aho imyigaragambyo itemewe ahubwo ko hagomba gukoreshwa izindi nzira kuko bituma leta ntawe yica. Isomo rya kabiri ryatanzwe ku munsi wa gatatu w'amahugurwa tariki ya 20 z'ukwezi kwa Nzeri, ayobowe nanone n'uwitwa Centre ndetse na Anna, biga ku ngamba n'inzira
byakoreshwa mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi. Muri ayo mahugurwa bize inzira enye bakoresha bakuraho ubutegetsi, izo zirimo iyo bise mobilization and persuasion, bivuze ko bigaga uburyo batangira ibikorwa bitagira ingaruka ariko bigamije gutinyura abaturage bagahanga na n'ubutegetsi bita ubw'igitugu buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Indi nzira n'imyigaragambyo hagamijwe kugaragaza ko bahari kandi biteguye guhangana na leta. Inzira ya gatatu niyo bise non cooperation tactic, ishingiye kutumvira gahunda za leta zose zirimo no kwanga gutanga imisoro no kwigomeka ku bindi bikorwa bya leta n'ibicuruzwa nka made in Rwanda. Harimo kandi n'indi nzira bise dilemma, bavugaga ko bazatangira kuyikoresha bamaze kubona umubare munini w'abayoboke kandi iyo ifite ingaruka nyinshi. Ahanini ngo ni iba igamije gushyira leta mu gihirahiro, aho bakora ibintu bigacanga leta ikabura icyo ikora. Ibikorwa byabo bagiye babigabanya mu byo bise operations. Operation ishira ubwoba, udahungetwa ugahungeta. Iyi bize ko bazibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungetwa kubera irondo ry'isuku, aho bazumvisha abaturage ko ari bo mwanda leta ishaka kwikiza. Bagomba kubikora bahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze hanyuma igakwirakwizwa mu bantu benshi mu Rwanda. Operation Serwakira yari kwibanda ku bantu babaye cyane cyane abafite ikibazo cy'ubutaka, hari gukoreshwa inyandiko tract zikanyanyagizwa ahantu henshi mu gihugu. Bwa mbere hari kubanza kunyanyagizwa impapuro zitanditsweho, ubundi hakazakurikiraho izanditseho ngo turambiwe gukubitwa, turambiwe imisoro ihanitse ku muturage, turambiwe ubwicanyi no gushimutwa. Bityo hakagurwa amakayi nanone, barangiza bakabiha abamotari bakabinyanyagiza ahantu henshi. Operation umuturage imbere, bavuze ko FPR ivuga ngo umuturage ku isonga ariko bo bagomba kumushyira imbere. Hari gukoreshwa tract bakandikaho amagambo arimo kwamburwa ubutaka, kwakwa imisoro y'ikirenga no gukubitwa kw'abazunguzayi. Batanze urugero ko bakwifashisha ibijyanye na Kangondo, ahimuwe abaturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bityo bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho Kangondo, bakazayambara igihe abaturage bazaba bari mu rubanza n'umujyi wa Kigali. Imipira ikambarwa mu gihugu hose icyarimwe ngo berekane ko barambiwe akarengane gashingiye ku butaka. Mpindure ingingo ngayo nguko ibya Madame Victoire Umuhoza. Twerekeze mu karere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dusohokeramo abantu benshi mu mpera z'icyumweru. Kuri ubu noneho gafite umwihariko w'ibyumba byinshi byamaze gufatwa kuva tariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga kugera tariki ya 6 Nyakanga, bitewe n'iminsi myinshi y'ibiruhuko rusange iherutse gutangwa na guverinoma y'u Rwanda nk'ahantu hasohokerwa na benshi. Impuguke mu buzima zisanga hakwiye gushyirwa ingamba zisumbuye mu guhangana na virusi itera sida, zirimo no gushyira udukingirizo ahantu horohera buri wese kutubona. Gusa bamwe mu bafite amacumbi muri aka karere ka Rubavu bavuga ko batagishyira udukingirizo mu macumbi yabo kuko basanze bibahombya. Twagira Yesu Maurice uyoboye Havana Hotel yavuze ko uburyo bafasha abakiriya mu kwirinda virusi itera sida harimo kwereka abakiriya ko niba bakeneye udukingirizo batubagurira mu buryo bworoshye. Ati kubera ko twe twakira abantu benshi batandukanye, hari umukiriya ushobora kuza yasangamo udukingirizo mu cyumba akaba atakwijira muri hoteli. Avuga ati aha bacuruza ubusambanyi. Habimana Cyprien ukorera muri guest house Le Carme yavuze ko gushyira udukingirizo imbere mu cyumba byabicira ubucuruzi, ari nayo mpamvu bahisemo kutadushyira imbere mu byumba. Ati kenshi umukiriya wacu aza hano yaduhamagaye akakubwira ngo untegurire icyumba n'utwo dukingirizo udushyiremo hano imbere mu byumba ntatwo. Iyo umukiriya aje agakenera
arakadutuma twe twahisemo kujya tutubagurira hanze. Bamwe mu bakora umwuga w'uburaya mu karere ka Rubavu bavuga ko kuba mu macumbi hatabamo udukingirizo bishobora gutuma bamwe bahandurira virusi itera sida. Umwe yagize ati iyo umukiriya aguhamagaye wowe ugenda uzi ko yashatse udukingirizo, rero iyo usanze ntatwo afite burya biragorana ko ari wowe wajya kudushaka. Twe icyo twasaba abo bantu bafite amacumbi ni ukujya bashyira udukingirizo mu byumba kuko natwe byaturinda kwandura iyi ndwara ya virusi itera sida. Umukozi w'urugaga rw'abikorera PSF mu ishami rishinzwe ubuzima Jolie Bashagire yavuze ko kudashyira udukingirizo mu byumba bidashobora guhombya abakoresha amacumbi, ahubwo ko byafasha ababagana kurengera ubuzima bwa benshi cyane cyane mu kubarinda virusi itera sida. Ati turagerageza kubabwira ko bategura udukingirizo nk'uko bategura ibindi byose nk'amashuka, uko bategura uburoso natwo bakwiriye kudushyira aho hafi, cyane ko umuco wacu kandi utuma umuntu atinya kugasaba. Bakwiriye kudushyira mu kabati k'igitanda utinye kugasaba akaba yagasangamo bimworoheye. Jolie yavuze ko hari aho bikurikizwa hakaba n'abandi usanga binangira kubikora ariko ko bari kuba akangurira kubyubahiriza mu rwego rwo kurushaho kurinda ababagana indwara ya virusi itera sida. Akarere ka Rubavu kabarirwamo hoteli zigera kuri 24 zifite ibyumba birenga 2,259, ibigera ku 1,471 biherereye mu murenge wa Gisenyi. Serena hoteli niyo ifite ibyumba byinshi 69, igakurikirwa na Stipe hoteli ifite ibyumba 50 ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka nite gatoya nsome ku mazi hanyuma ngaruke twerekeza ku makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari twerekeza n'ahandi hatandukanye mu isi. Mu ijambo ry'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida w'iki gihugu yavuze ko ibirori by'uyu munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuriranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka aherutse gusinyirwa ku murwa mukuru i Washington DC hagati y'iki gihugu cyabo ndetse n'igihugu cy'umuturanyi wabo cy'u Rwanda. Mu buryo budasanzwe muri iki gihe cyavuba muri iri jambo, Tshisekedi ntiyigeze ashinja u Rwanda kandi ntiyavuze ku mutwe wa AFC M23 avuga ko ugenzura igice gifite ubuso bungana n'ibirometero 34,000 mu burasirazuba bw'iki igihugu. Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ari ikorosi ry'ingenzi mu kurangiza amakimbirane amaze hafi imyaka 30 atera agahinda mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, yatumye miliyoni z'abantu bapfa abandi bakava mu byabo. Yavuze ko ayo masezerano afungura ibihe bishya by'ituze, ubufatanye n'iterambere ry'igihugu cyabo, akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusange. Ati aya masezerano si inyandiko gusa, ni icyizere cy'amahoro ku baturage ba Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Donald J. Trump by'umwihariko. Yashimiye kandi Leta ya Katari na emiri wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku bwunzi bwayo mu ibanga bwafashije guhuza izi mpande no gufungura ibiganiro by'ukuri hagati y'ibihugu byombi. Tshisekedi wigeze kurahirira ko leta ye itazigera iganira na AFC M23 akiri perezida, ibyo ubu yarabiretse nyuma yo kubisabwa n'ubuhuza bunyuranye. Muri iri jambo rye yirinze kuvuga AFC M23. Yagize ati ibi bikorwa bya diplomasi bishingiye kandi ku biganiro biri kuba i Doha muri Katari. Intego yacu ikomeje kuba gusubizaho ubutegetsi bwuzuye bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no gukora ku kugarura amahoro arambye kandi asangiwe mu karere kose.
ibiganiro byaberaga hagati y'intumwa za leta y'Kinshasa n'iz'umutwe wa FC M23 idoha kuva mu ntangiriro z'ukwezi byabaye bihagaze nyuma y'uko Katari ihaye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro igasaba intumwa zari doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Mu ijambo rye Tshisekedi yavuze ko bazakomeza gusaba ko ubutabera buhabwa abagezweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko n'abakora ubwicanyi baryozwa ibikorwa byabo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ku bibazo igihugu akuriye gifite bitarangirira ku mutekano gusa. Yavuze kandi imiturire y'akajagari mu mijyi, ikubura ikinyabupfura n'umubyigano ukabije w'imodoka Kinshasa ku murwa mukuru bituma ubuzima bugora miliyoni z'abaturage. Yavuze ku ngaruka z'imyuzure iherutse gusenya byinshi ikica abantu, abandi bagahunga mu bice bitandukanye by'igihugu no mu murwa mukuru, ubuke bw'amazi meza, amashanyarazi, amavuriro n'amashuri n'ibindi. Ati leta irimo kugira icyo ibikoraho. Avuga ku ngamba zitandukanye bafashe, yongeyeho ko leta igiye gusinya amasezerano atarabayeho mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucuruzi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatangagwa imirimo ibihumbi byinshi nk'uko abivuga. Ati azaba agizwe no gutanga no kongerera agaciro amabuye arimo umuringa, ikizwi nka copper, cobalt na lithium, ariko arimo no gushimangira kugabana inyungu z'ibiyavamo mu buryo bungana mu nyungu z'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bavuga ko hari byinshi bidasobanutse muri ayo masezerano avugwa leta ya Kinshasa ishobora kugirana na Amerika, ndetse bamwe bumvikanye bavuga ko ari ukugurisha umutungo kamere w'igihugu mu nyungu z'abategetsi ubwabo. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachibeto yizeje ko umutungo kamere w'igihugu cye utazatangwa cyangwa ngo ugurishwe mu buryo butarimo umucyo, uko uzagirira akamaro mbere na mbere abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkiri muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu ni bwana Martin Fayulu na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka, Fayulu warwanyaga ubutegetsi bwa Tshisekedi kuva bwajyaho mu mwaka wa 2019 yatangaje ko ashaka guhuza imbaraga n'uyu mukuru w'igihugu kugira ngo barwanye Joseph Kabila n'ihuriro AFC M23. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa Kamena, Tshisekedi yakiriye Fayulu mu biro bye, bemeranya ko abanyekongo bakwiye kuganira kugira ngo bunge ubumwe, bashakire hamwe igisubizo cy'umutekano wazambye ndetse n'ibindi bibazo bibangamiye igihugu. Umuvugizi w'ihuriro Lamuka riyoborwa na Fayulu akaba n'umuyobozi w'ishyaka ADD Kongo, Prince Ebenge, ku itariki ya 29 z'uku kwezi yatangaje ko we na bagenzi be bahuje umurongo wa politiki batemera Tshisekedi nka perezida wa Repubulika. Ebenge yagize ati dufite ikibazo cya politiki, ntabwo twemera bwana Felix Antoine Tshisekedi nka perezida. Felix Tshisekedi yagiye ku butegetsi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Yagaragaje ko Tshisekedi yananiwe kwambura ihuriro AFC M23 ibice rigenzura birimo umujyi wa Bunagana umaze imyaka 3 ufashwe. Ntiyarwanyije ubukene bwugarije abanyekongo n'ibindi bibazo birebana n'imibereho. Uyu munyepolitiki yagaragaje ko Tshisekedi adakwiye kurenza umwaka w'ibihumbi 2028 ari ku butegetsi, bityo ko nyuma y'icyo gihe hakwiye kuboneka umukuru w'igihugu mushya uzasubiza Repubulika Demokarasi ya Kongo ku murongo muzima. Nubwo Fayulu yemeye guhura na Tshisekedi, aracyashimangira ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 no mu mwaka w'ibihumbi 2023. Akagaragaza ko Tshisekedi we yibye amajwi inshuro ebyiri zose. Ni ibintu byagiye bigarukwaho n'abandi bakuru b'ibihugu
bitandukanye nabyo. Ndasoza kandi muri aka karere nkubwira ko urukiko rusesa imanza muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga ruzatangira kuburanisha uwari minisitiri w'ubutabera uyu ni Constantin Mutamba Tungunga. Amakuru aturuka i Kinshasa avuga ko urukiko rwamaze kwandikira Mutamba rumumenyesha ko agomba kwitabira iburanisha rye uwo munsi. Mutamba akurikiranweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Icyemezo cy'urukiko cyo kuburanisha Mutamba gishingiye ku kirego cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru Frimini Imvonde nyuma yaho inteko ishinga amategeko imuhaye uburenganzira bwo gukomeza kumukurikirana. Ubwo Mutamba yageraga imbere ya komisiyo y'inteko yari ishinzwe gukurikirana dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zabuze, asobanura ko zayobejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa. Icyo gihe yasabye imbabazi agaragaza ko abarimo umushinjacyaha Mvonde na minisitiri w'intebe Judici Simunwa Tuluka bamugendaho bamuziza amavugurura yatangiye kuzana mu rwego rw'ubutabera. Reka ampindure ingingo ariko mve ku mugabane wa Afrika nerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Iran yasabye umuryango w'abibumbye kwemera ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo nyirabayazana mu ntambara yamaze iminsi 12 ndetse bigahatirizwa gutanga impozamarira. N'ubusabe bukubiye mu ibaruwa Iran yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye uyu ni bwana Antonio Guterres ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa Kamena. Iran yavuze ko bari gusaba ko akanama k'umutekano muri gatangaza Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abatangije ibikorwa by'ubushotoranyi kandi bakirengera ingaruka zirimo gutanga indishyi y'akababaro no gusana ibyangiritse. Ni ibaruwa yanditswe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran uyu ni bwana Abbas Al-Ghachi. Ubu busabe bwa Iran buje nyuma y'iminsi mike intambara yari ihanganishije iki gihugu n'igihugu cy'abasioniste cya Israel irangiye biturutse ku gahenge kasabwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Iyi ntambara yamaze iminsi 12 yatangiye ku itariki ya 13 Kamena uyu mwaka nyuma yaho Israel itangiye kurasa kuri Iran iyishinja umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Ku cyumweru cy'itariki ya 22 z'ukwezi kwa Kamena umwaka wa 2025 iyi ntambara yaje kwinjiramo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibitero by'indege muri Iran mu bice bitatu yavugaga ko biri kuberamo umugambi wo gucura intwaro kirimbuzi. Iran ivuga ko Amerika ari umufatanyacyaha muri iyi ntambara yaguyemo abasirikari bayo AMAKURU. Ndakomereza iki kiganiro kandi mu Burayi. Ibihugu byinshi byo kuri uyu mugabane w'Uburayi byugarijwe n'ubushyuhe bukabije ku buryo byashyizeho ingamba zo kuburira abaturage babyo, cyane ko ubushyuhe bwarenze dogere Celsius zigera kuri 40. Espagne ni kimwe mu bihugu byugarijwe cyane aho mu bice nka El Granado ubushyuhe bwageze kuri dogere Celsius 46, ikintu kidasanzwe mu Burayi. Ikigo cy'iteganyagihe muri ako gace cyamaze kuvuga ko bishoboka cyane ko Kamena y'uyu mwaka ariko kwezi gushyushye cyane kubayeho mu mateka kuva ibyo bipimo byatangira gufatwa. Muri Barcelone umugore ukora akazi ko gukubura mu muhanda aherutse kwitura hasi arapfa. Iperereza ry'ibanze ryerekana ko urupfu rwe rufitanye isano n'ubushyuhe bwinshi yari yakoreyeho uwo munsi. Ibindi bihugu byashyizeho ingamba zo guhangana n'ubu bushyuhe bukabije birimo Butaliyani, Portugal, Ububirigi, Croatia, Ubufaransa, Autriche, Bosnia na Herzegovine, Hongria, Serbia, Slovenia ndetse n'igihugu cy'Ubusuwisi. Reka akandi nsoze iki kiganiro nerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Donald J. Trump ubu yatangaje ko hari itsinda ry'abashoramari ryiteguye kugura urubuga rwa TikTok, akaba azabatangaza neza mu byumweru bibiri biri imbere. Ibi yabitangaje mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Fox News aho yavuze ko hari abashoramari batandukanye kandi babaherwe biteguye kugura uru rubuga mu gihe gito. Yagize ati hari itsinda ry'abashoramari biteguye kugura urubuga rwa TikTok kandi rwose ni mu byumweru bibiri biri imbere gusa. Kugura
kwegurwa kwa TikTok bizemezwa na guverinoma y'Ubushinwa, ariko Trump yabwiye iki kinyamakuru uko atekereza ko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azabyemera nta kabuza. Muri uku kwezi Trump yongeye gutangaza ko TikTok izakomeza gukora nibura amezi 3 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavuze ko ateganya kongera igihe ntarengwa cyo kuyigurisha cyangwa kuyihagarika. TikTok yagombaga guhagarikwa muri Amerika nyuma y'uko sosiyete igenzura yo mu Bushinwa ByteDance yanze kuyigurisha ku munyamerika mbere y'itariki ntarengwa ahari muri Mutarama y'uyu mwaka. Trump ashinjura urubuga rwa TikTok rukoreshwa n'abanyamerika barenga miliyoni 170 ko ishobora gukoreshwa n'Ubushinwa nk'igikoresho cy'ubutasi na politike, aho ishobora gukoreshwa mu kubangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ibyo avuga bihakanwa na ByteDance, ikigo kigenzura uru rubuga, ndetse na Leta y'Ubushinwa muri rusange ikabihakana yivuye inyuma. Reka nge ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro cyo kuri aya manywa, mwifurize kugira umunsi mwiza. Dutangiye icyumweru kizanatwinjiza mu kwezi gushya kwa 7. Mwifurije amahoro n'amahirwe. Reka dusubire mu zindi ngingo ndi kugutegurira z'ibiganiro biri imbere kuri uyu munsi ndetse n'indi minsi y'iki cyumweru izakurikiraho. Tuzakomeza kugenda tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.